Dobar dan i dobrodošli, Topet Srbija vam predstavlja još 6 neverovatnih izuma koje morate videti. Pošto vam se prvi video na ovu temu neverovatno svida, odlučio sam da napravim i nastavak ovog klipa. Zato ostanite do samog kraja i lajkujte ga kako bi pokušali da skupimo 7500 lajkova za još jedan nastavak. Također, svi lajkujte video i ako već niste, pretplatite se na kanal kako bi uživali još ovakvih klipova, pa hajde da počnemo. ULO. U pitanju je izum koji je malo personalizovao obične sigurnosne kamere i napravio ih nalik sobama koje posjeduju dva animirana LCD oka koje služe da iskažu emocije, kljun od dvosmernog ogledala koje služi da maskira kameru visoke rezolucije, također posjeduje dodatak za noćnu viziju i senzor za pokret. ULO vas automatski obaveštava kada detektuje kretanje u vašoj kući, također daje direktni prenos na bezbednoj web stranici i slika po zahtevu. Kako kaže kreator Vivian Muller, sladak životinjski izgled kamere teži da promeni način na koji se odnosimo prema predmetima. Ako ULO izgleda pospano, to je znak da morate da mu napunite bateriju. Također, kada pravi slike putem aplikacije, on trepće, a same oči prate osobu koja se kreće po kući. Mobilna aplikacija vam također omogućava da menjate boju i veličinu njegovih očiju ne bi li se bolje sklopio sa interijerom. Father.io. Ovaj izum vam omogućava da iskoristite neverovatni gejmerski užitak igranja laser taga u stvarnom životu. Spajajući geolokaciju i pucanje iz prvog lica, koristi iPhone ili Android telefon sa nadograđenim hardverom po imenu Interceptor, koji košta oko $25. On koristi infracrveno svetlo da puca u drugi igrače i radi na udaljenosti od oko 50 metara. Posjeduje 6 veoma osjetljivih infracrvenih senzora koji omogućavaju Interceptoru da detektuje projektile ispaljene iz bilo kog ugla. Aplikacija spaja digitalno iskustvo sa stvarnim svetom pomoću OpenStreetMapa koji vam omogućava da izaberete jednu od 12 miliona lokacija, što zapravo znači da sada možete da koristite vaše lokalne banke, igrališta, shopping centre ili bilo koje drugo mesto po želji da pucate u stvarne ljude sa imaginarnim oružjem. Hub Buzz Echo. Echo Audio je napravio novi bežični uređaj namenjen višestrukim slušaocima. Sastoji se od doka koji prenosi zvuk do bežičnih dopunjivih primeraka po imenu muzički pakovi. Jedan dok može da podrži do 10 prijemnih uređaja bežičnih zvučnika, slušalica ili bilo koji drugi bežični muzički uređaj. Svaki pak pruža korisnicima zvuk najviše kvaliteta i omogućava vam da personalizujete svoje slušačko iskustvo tako što će vam omogućiti da podesite uređaj po vašoj želji, i to bez da remetite ostale koje uživaju u istom audio sadržaju kao i vi. Na svakom uređaju možete individualno podesiti jačinu zvuka, ali naravno postoji bezbednosne mere koje omogućavaju roditeljima da kontrolišu jačinu zvuka na uređajima. Holus. U pitanju je još jedan uređaj koji spaja digitalni i stvarni svet tako što konvertuje 2D projekciju sa ekrana u 3D hologram. Od bilo kog digitalnog sadržaja sa vašeg telefona i tableta, Holus će napraviti hologramsku projekciju vidljivu za 4 posmatrača sa uglom vidljivosti od 360 stepeni. Pošto većina današnjih izuma teži da izoluje ljude van zajednice, kreatori Holusa su za cilj uzeli opštu suprotnost toga, bilo to kod kuće, na poslu, škole ili slično. Dizajniran je da ohrabri saradnju na poslu i na zajedničkim projektima vezanim za istraživačke centre i univerzitete. Koristi dinamičku korekciju percepcije zajedno sa dinamičkim algoritmom spajanja u cilju pružanja što bolje i realnije projekcije vidljive sa svih strana. Holus kompanija također pruža i demo i pakete za razvijenje softvera kako bi korisnik mogao da napravi sopstvenu aplikaciju za Holus.
Čip Buzz VUVI. Čip je inteligentni robopas koji posjeduje preko 20 unutrašnjih senzora, prepoznaje gestove ruku i reaguje skladno sa njima. Zahvaljujući posebnim točkovima na svojim stopalima može da se kreće velikim brzinama u skoro svakom pravcu. Čip vam dolazi sa sve bazom za punjenje, smart lopticom i smart satom. Sam detektuje kada mu je potrebno punjenje i sam može da nađe svoj punjač. A sat koji dobijete uz njega radi pomoću Bluetooth tehnologije i omogućava vam da komunicirate sa čipom. Centralno dugme služi da privučete njegovu pažnju, dok Fetch dugme služi da mu kažete da se igra sa svojom smart lopticom. I postoji posebno dugme koje će ga naterati da vas prati. A ono što ga čini posebnim jeste to što možete da oblikujete njegovu ličnost. Korišćenjem dugmeta sličnom lajku znači da pozitivno utičete na njegovo ponašanje i da mu pružate podršku. Čip sluša vaša naređenja i oblikuje svoju ličnost po vašim željama i navikama. iPin Ruler. Renoviranje stana i kupovina novog namještaja može da bude poprilično zahtevan zadatak, pogotovo ako niste vešti pri rukovanju sa instrumentima za merenje. iPin je prvi merni instrument za telefon koji želi da sve uradite kako treba, a sve što vi trebate da uradite jeste da konektujete ovaj mali dodatak u slot za slušalice i pokrenete aplikaciju na svom telefonu. Zatim usmerite pointer ka bilo kom objektu u koji želite da izmerite ili da saznate vašu udaljenost od tog predmeta. Precizno merenje je omogućeno pomoću laserski navođene fotografije i precizne tehnologije računanja prostora. Kada napravite željenu sliku, ovaj instrument će vam omogućiti da podesite tačke unutar aplikacije kako biste dobili tačne vrednosti dimenzija bilo kog objekta na slici. I naravno, vaše rezultate i merenja možete deliti sa drugim korisnicima, samo što u svemu tome postoji jedan mali problem, a to je ako imate novi iPhone 7, onda vam ovaj uređaj neće ništa značiti. Autostop savremenog doba Brm Brm Live. Dodajte novi unos sa svim neophodnim podacima o vašoj destinaciji, datumu polaska, vaš broj telefona i vaši zaputnici će vas vrlo brzo kontaktirati. Ako tražite prevoz, ostavite svoje podatke, željenu destinaciju i očekujte poziv od vaših saputnika ili ih pretražite iz već postojećih unosa. Idealno rešenje za uštedu novca, vaš brmbrm.live. Hvala vam što ste ogledali ovaj video do kraja. Ako vam se sviđaju ovakvi klipovi u kojima prikazujem ove neverovatne i cool izume, ostavite like i ispod u komentarima napišite šta je sledeće što biste želeli da vidite na mom kanalu. I još jednom da vas podsjetim da ne zaboravite da lajkujete ovaj video kako bi uspjeli da skupimo 7500 lajkova za nastavak serijala. I ako vam nije teško, podelite ovaj video sa vašim prijateljima i pretplatite se na kanal kako bi zajedno sa njima uživali u još ovakvih klipova. I do sledećeg puta sve najbolje.